Sigurado ka nga isurot na ijibalay mo, bes? When best, maturog ka ijay. Nakababain matkan ka Idi pa lang ibagbagam akayat mo ti agpasya rin di kabildatan. Dumagas na nga ron iji tsindahan iti iluto ta. Sa nabalit ada kwartak. Uray siya, adamat kwartak. Ay na siya kung ti agastos. Si kalaaminan. Si kalangarodan ti gimatang iti taraon ta dito'y balay. Siyak met ati agastos iti kananta iji balay mo. Sige, sikat ti makamaw. Alang raw, intan. Ay, mangalak iti sumagmamano a pagsukatak. Kat ti parlor mo nga Adamat ni ading ko. Iso na ti makaam mo. Alang raw dahin, agrubwat ka, intan. Kwarog! Adda ka dita! Kwarog! Awan ni Kwarog, tata. Sino ka? Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwarog? Siyak ni Mika. May kagayam tinagan mo. As in, Michael? Correct. Ay, Ket, anya tinagan mo, tata? Siyak ni Badong. Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwarog? Best friend ko? Apay nga rod nga adda ka dito'y balay na. Ag best friend kami nga rod. Kayan ayat na ka? Ay, ala! Makapakatawa kayo! San kay din akasta? Anya nga rod tiga po na nga adda ka dito'y balay na. Ay na, anya nga itidakas na. Sakit, nakahidban ka. Nakalipistik ka. Akasla ka babae. Kunain to kay dagiti makakita king ka dito, nga asawa na ka ni Kwarog. Saan? Ta best friend ko ni Kwarog. Agore kayo. Anya tigagarayo ko ni Kwarog. Umayak ko mga rod makikapay. Ay, day talaga yan. Okay. May bit lang tayalaan ka iti kape. Hello, Kwarog! Adda ka kaday! Gumatang kay tilakok at tinapa! Hello, anya day jay lola. Na, lula mo't asasawam? Naguray ka. Asino ka? Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwarog. Anya ko madakas na, lola. Anya ti kasapulan, lola. Saan alola tinagan ko? Tuyang tinagan ko. Ay, anya nga ti masapul mo kani Kwarog, lola tuyang. Na, talula ko na nalata. Anya na ta sinusuon mo, lola? Tinapa, gumatang ka? Ay, saanan? Nagado akar niya si dami kani Kwarog. Napuno Jeref. Kapin anom ni Kwarog? Asawam? Ang tatakunan ni Kwarog iti bakla. Na! Ay! Anya ti kunam, lola? Ay yawanan, inak man langan. Ha? Inka na, pagan anok ngay mat tinapam apadam ako retret, bakbaketan at tinapa. Wun marikwanang, bakla jay asawa ni Kwarog. Anya abakla asasawam mat. Napanak nga rod naglako ijay balay na, ket bakla tay si mangu kanyak. Kasta? Ay, hawanon. Awan ngamin mangayat kini Kwarog a babaay. Iso api matol iti bakla. Naa. Sa kaagkatawa. Ay, agtatakon ni Kwarog iti bakla. Ay! Kat, anya ko ba tinakakatkatawa di tama, Ray? Apay nga main adi kag katawa. Awan man nakakatkatawa di ta. Sabagay, uray si ka. Awan lalaki ngagtatakon ka. Iso Naa. nga aging gaita. Baak kalata. Naa. Agure ka man. Apay ngamin nga inmay ka dito tersinak. Gumatang ka, wado umay ka lamang suron. Umay ka kumangarod lakwan iti lakok at tinapa. Ay, sana ka gumatang dita tinapam. Jak pagan ano ti gumatang dita tinapam apada masaan nga digdigos. Naa. Ala, pumanaw kan. Jak kaya ti ango talako matinapa. Nangsag. Ay sobra kamot maray. Asino ay ti sobra ti panagsasauna. Saan kit din asiga? Oho, inak man langan. Hoy! Nukas tamlaeng, awan gumatang di talako!
Kastagayam ti agwarwaras adamag, Maria. Un kwarog, bakit ti mangiwarwaras? Ngamjaklatan ibagbagan no asino. Uray di mo ni baga. Tasaan ka interesadaw. Sa nabalay, tasaan mo tapudnaw. Iti naminsan, nakita kayo nga agoy kuyog iti dayja abakla. Nakakalugong kayo iti silag. Napan kami di bangkag Inasikaso mi dagiti mulak ijay. Imbag man, takayat day taabakla ti mapan iti bangkag. Dagiti daddo maabakla ket di da kayat. Tamadadail kano ti manicure da. Ay, sana naarti ni Mika. Mala, muto yung tegat gatang alunggani sa kantina pa. Tayin na kaon. Un, mabitla ang kwarog. Apay ngamin nga adda kadwam abakla iji balay mo. Sikan ti pagsasaritaan ti tao di ti kabildatan. Kay, anya kumahay ti dakas na. Kan friend ko matlaang mat ni Mika. Angam kakabkabalay mo. Apay, dakas. Awan mo ti dakas nga aramidan na Nagagatupay. Agluto iti kanin may. Mapan iji bangkag. Nalaing tupay nga gayk iji bangkag. Nakakitam iti dadya bakla. Friend ko nga raw, tangkal. Namamok iji inuman iji ilay. Uray bakla day jay, tanasaya ti ugali na. Oh, ang mga no agjuwa kayo. Oy, saan mo tangkal? Friend kami laang. Anya nga ti trabaho na. Anda parlor na iji ilay. Anda tauhan na ijay. Apay nga ron asimurot kun ka. Kat adagayang parlor na. Padasin na kanong arot ti agtrabaho iti bangkag. Makaamo ka. Sa bagay, kas itik na kunam. Awan madingar aramidin nyo. Unang kal, friend kami la talaga kinimika. Kas day laang day jay. Naggapuak manay, di balay ni Kwaraw. Napanak manay, nakikapay. Oh, kag nakitamtay bakla nga asawa na. Saan na nga asawa ni Mika? Gayem na laing. Imposible Makipagnanaod ijay tay bakla. Awang ke den relasyon da. Kita niya kumaita. Ay, ang tatako na talaga ni Kwarog iti bakla. Kasanuma nga bain, awan babae amayat ken kuana. Ay! Kasta tagwarwaras at chismis Si Kansamay, tinangi chismis. Sana bali tapod naman. Ay, nagawan kita panunot man. Tagi chismis ka kiday. Sapay naturid da dya bakla. Agayem ni Kwarog. Ang mga nupapispisan na ka. Nay, agday tantay asawa ni Kwarog marikwanang. Tila sa sawumot. Hello, manang kuanang. Ay, hello, Mika. Manang tiawag mo kin ni marikwanang. Ay, gumatangak man iti nabanglo a sabon. Manang kuanang anapintas. Ay, wan, Mika. Mabiit laang. Kasla dinak nakita si kabakla. Ni marikwanang laang te bakit ketam. Ay! Si kamot gayam day talo latuyang. Nakaangrag ka. Ay, sus, agbet-bet takpay tadapan mo agat tinapaka kilo. Nagalasan ti pa nagsasaom si kabakla. At least, pudno ti imbagak. Oh, ato yung tinabanglo a sabon, Mika. Ay, thank you manang kuanang anapintas. Kanabanglo At yung matibayad ko Keep the change. Babosh! Nagalasan ti pa nagsasaw na niya bakla. Lula ko na kanyak. Idento tamanang ko na ka. Depende nga minday ta, itipan na kilangan mo itipadam a tao, maray. No kayat mo arauman na ka tipadam a tao, nasken mat nga ron nga amom ti agraem. Kastala day ta, marituya. Ay, nagsakit ti bibig ko at inong panikwaraw. Niya, mamati ka ni Timbagat. Kaslawan tumang amin kabutang mo. Anya nga ita. Iti da ito'y ngay naramid ni Kwarog kanyak. Ad-daag pa'y ngay chismis. Abakla ti tinutupan na. Tawan mayat kan kwa na babae. Saan ka lata na ditigra? Tuyang? Ala, makamu ka. Physical injury ay tinaramid na kanyak.
Kat panang dadaal mo't iti kinatao na tinaramid mo king kuwana. Kan sikatin mo na. Iso binalis na ka ah. Ay basta, sanak apaabak, iwaragawag ko iti entero akabildatan, ngagtatak ko ni Kwarog iti bakla, tawan balasang amayat ken kuana. Sige, manang kuha ng anapintas. Inakon, tanagatan kung ti kayat ko agatangin. Wan, Mika. Sige. Si kamu gayam day ta bakla. Kumusta nga iti relasyon nyo ken ni Kwarog? Ala, lula tuyang. Agayam kami lang ka ni Kwarog. Awan relasyon mi. Imposible ah. Kano nakita kayo ijay paraangan nyo nga agli lips to lips. Ay ala, agar aramid ka iti istorya, lola. Bakbakitan ka lang aruden. Day tapay lamang daddadal iti padam atao ti aramidem. Ala, ingkan marituyan. Noan niya laditan ti sasawam. Ay! Da kayo at tao dita igid ti kalsada. Iso daytoy abakla tay karelasyon ni Kwarog. Aw, kita niyo. Apay, isaw. Ay, no sak ti lalakay. Oray awan karelasyon kaw. No baklan tumulang. Ay, kasta. Anay kaw. Ay, tibibig kaw. Ay, bimtaksan anay kaw, anay. Anya, agsaw kami lang. Anay kaw, anay. Wal, pudno timbagak sayo lay. Agtatakon ni Kwarog iti bakla. Ha? Awan ngamin balasang amayat ken kuana. Nutimon to pa'y kayat. Anya? Ala, ni Nana Tuyang. Noan niya laditan ti bagbagayaw. No nakitam la kumaday di abakla. Puwa! Apay, Nana? Kano naglaad abakla? Hay, piman mo't ni Kwarog. Naglaad pa'y abakla tinaggusto ken kuana. Hay! Apay ka di uyaw ka, Nana. Napintas kaya, Di mo kunaan nga sakit mo ni Kwarog. Wan isakit ko Gaputa close friend kaw. Kan nasaya at kanya. Ayawan mo Violet. Inatiw nakatimay sa bakla. Tabakla pa'y tikinayat ni Kwarog. Saan kat asika? Tuyang, papayaban na ka ni Parinteng iti barangay hall. Hinta ka no ijay. Talagreklamo dami ka bakla ken Kwarog. Anya ko matibasol ko ngay. Hinta kita yung tagururay daking ka. Tanudi ka kanumapan at kikita kayong taon ijay kortay. Korte adak house. Iso nga rod amapan kan, tasong batam ti reklamo da. Tanusan, paibalod da kakanaw. Nga main, nagadaw tinapan mo inwarwaras kontra kadakwada. Asaan ba't apod naw? Ha? Day tati bagbaga nga mingking ka, tuyang. Aliklikam ti manarsarita. Tapakay sagmakam day ta. Ala, mapan ka ni barangay hall. Tasong batam ti nagbasulan. Kaya anya ti makunam iti reklamo dami ka ken Kwarog, marituyang. Nakababain ako una yan. Gapo itinapan mo si Narsarita dito'y barangay tayaw na natuyang. Tapno ganaben na, agmulta iti 10,000 pesos. Ha? Anyat makunam nga, maray. Nagdakalan day ta sa nga pulo aribo a pisaws. Agmulta ka, tapno di ka gruam. Ikanda ka iti may salawas ng agbayad. No di ka makabayad, iti naikaddangal daw. Agkikita tayon to ni Jekortay. Anya? Anya ita, agmulta ka, mari, wano ikorte da kan da Kwarog. Ay pangalak nga iti pagmultak kapitan. Awan kwartak. Ay, sana siya ti pangibagam. Ludi ka da Kwarog, tayo suda ti dinadaal mo. Ay basta, agkikita tayo di korte, no di mo maitad ti multam. Kiti kwarta amultam. Idonar mintaw kadag iti ubing nga awanan. Para iti panagadal da. Ha? Ay kwa, mabalin ka diti agtawar kwa raw. Nonya timbagamay, iso ti matungpal. Inton maminsan maray, an nadam nga minta dilam, tapno di ka maisagmat.
Ipadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya, Angkal. Kaano pa'y? Kan nakadabagam. Isumutimbaga ni Jose akaruba da. Anya kano ti impatay na? Nasarakan da ka no asan nga umangangas iti dana. Ay, ang mga no cardiac arrest met. Nalipatan nakit ni ati mangas, Angkal. Saan man met arabak warog. Ay, saan ko mat nga irabrabak, Angkal? Imbagak lang matipod now. Nakalungunon mo no mapandapay lagu matang itilungon na. Saan ko mutan ang nadamag day Angkal? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Ingka kadimot makilamay inton rabe ay badaw. No dagasin na laki din ni parinting Dagasen na ka. Nga main takrut day jay amapan itinatayan no awan kadwana. Kahit umay kakadimait, no may ni Bari Banang. Ay katuan ngam agawid tayo adagos San tayo nga agbayag, tama iparit kanyak tagpuyat. Ay, agbati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Diyak kay tagmay-may sa ditaw. At damo ni Mari ba ng akadwa kinchay? Umay siguro mo ni kagawad ko anang kadwayon tao. Nagado ti tawang Angkal. Agasong nga iti kapi nga isave da. Ay, mangtagta iti tulong tayo tapno ada inayon da nga igatang iti pagkapay. Ala, intay di unag. Mangtagta iti tulaw. Sa nabalikan ni Banang, napan nakiistorya kadag iti pada na ababakay. Unang Angkal. Intang arudain. Naangay day ti amiteng. Tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay. Iso mati matulungan no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw, Maray. Mayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro no namatayan. Agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta ket ited iti natayan. Dakkel ama itulong dayta iti nagminatay. Ayun, Maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayaw no kasta ti aramiden tayaw. Nasken nga rod nga adda madutukan nga opisyales amang tenggel iti makolekta. Ken tapno adda met mangimanihar. Ay kagapot ta sikat ti nakapanuno, Maray. Ay ket sikan ati mangidaulaw. Kaslasikan ti mangimanihar. Mangala kameten iti kakadwam makatulong ken ka. Ano tinagmimitingan nyo yung barangay hall? May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Anya tulong day ta? Ada ka di may tulong da kanyak? No may saka amimbraw, agbayad ka kada adda matay. Tulong mon iti masignan. Inton si kamot ti awanan gasat, si kamot ti matulungan. Mano ti singiranda ka da mimbraw? 50 pesos. No maurnong amin, iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakkelang ngay day ta 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may dagsingir. Kapilitan nga iremedium tamay saka ka nga rod amim, bro. Ay madinsa day ta. Nungay ado ti agigid na namatay. Manungay ti bayada. Umanugog ka kaditi binuangay ni Marikwanang. Panagtitinulaw. Ay, kato na paray. Makatulong tayo, ti kabaranggayan tayo, ngagminatay. Ay no siya. Diyak kayat. No kanayo ngay nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ka. Sanda kamot apilpilitay na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka. No nituyang ko ti awan gasat na. Ay, saan mo anam namaan Ta saan kamot nga ron ako mapang? Di lamimbro Uray sana ko mamembro kit tulungan da. At titunulong nga ron ako na yaw. Ay, atayamot kasta. Kaya't matulungan da ka. Hanggang di mo kaya titumulaw, kumapang ka pa'y Tata, adaduan nagiddan api musay amin bro. Agbayad kayon. Anya, dua manay. Payaya nga giddan damatay. Kit awan kwartak. Kat anya ngay nga rod. Ay, inton maminsana ka nga agbayad. Awan pa'y kwartak.
Masapol nga eremedyoyo. Tamasapol ang maititulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No adda ti may remedyo. Aguray da, ingga na nga adda kwartak. Umay kayon to agbayad iti barangay hula, tata. Saan akong nga agsubli dito, itain maya mutan. Imbag ta nasabat kayo, nana. Nagapuak dita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngamin aggidan dagita amatay kat awang kwarta na. At damot kwarta na nga inted ka. Apay nga'y adi na intag. Imbaga, nga umay nanto bayadan iti barangay hall. Maala siya kung timang tayd basang. Pasinsya amon ni Tatam Abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaron no, nga umayak ag singer, da kayon to ti singirak nana. Saanon ani tatabadong? Maala, dalatakan ka day tabasang. Iso na laang takanayonak nga adda ije bangkag. Nakasingir kayo ka din ako liktors, tain tayo itad ditulong iti masagnan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tatabadong, di na kaya tiyag bayad. Pudno day ta kagawad. Mano ka din anatay ti saan na nga intad ditulong na. Dahito'y tanlo anaw di na pa'y intad. Unay mo ni tatabadungan. Damagag tupay, no bayadan nanto. Tano saan? Ikatantayon aming bro. Ay naimbag ta nagkita tamaray. Apay, di mat kano kayat ni pare Badong ti agbayad no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayonak mo ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singayr. Taiso ti adda ija balay. Di itid da nga ron kano titulong itinatayan kat adda kurang. Sinupusupan min tapno makumplito. Kasta ka day, kapitan. Mala, tamapanak to kin ni Marikwanang. Takitaag numanupay ti saan nga inted ni Badong. Apay nga min akas jay ayan ni pare Badong. Kat saan mo't adakas ti tumulong. Kadagiti ka baranggayan. Ay na, pasensyaan yun, kapitan. Bayam, bagbaga aktaw, bareng agnakaw. Ay, Badong, apay aya, di mo bayadan ti pagrubangam no adda matay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Ta sinupusupan ka naw ni Marikwan ng tirumbang abayadam. Nay, binayadan da gaya may. Ay kabayaan mo na. Ayawan na talaga tibayin mau. Apay abaybay am ako nam. Ingka kidain. Adda nagtutulagan. Ano saan ka ngagbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta amin. Ngayon bay bayad ka, kas tulaw. Asino ko mga iti mangisublay? Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong mau. Kasano ko mamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay Ay na agbayad ka kiday no adda umagsingir keng ka. Tano si kanto matag kasapulan iti tulaw. Matulungan kanto mau. Unay lakit ni Tata Badungan. Tiwod amang tad iti tulong itinatay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at ugali na. Mas daawak man kin ni Tata Badong. Di na nga tama panunaot, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti masagnan no adda minatay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot dayt na kagawad. Tila ang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak da, tadakla katulungan da day ta magastos, kabayatan ti lamay. Ay, wen ang kagawad, lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kandad duma pa'y akasapulan. Ay, wen nga rod, iso an nasaya at dayto'y grupo an nabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amom ka day. Tinulad day di kabangibang abarangay tikas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka no ngamin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro, ado mati makulik ta ama itulong iti masaknan. Tilang maday, no adda tikas kinitata ba daw nga nagrigat nga agbayad. Podno day takunam.
Iso nga da paglintagan a pinutar may. No ada saan ang makabayad iti mamitlo, maikat. Husto na ita. Tapno agnakam, tinagrigat nagbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pailabayadan ti insupusup ko, kat addamanen matay ay maikatan. Muna ka di ita na paglintagan? Amo ni Kabadong, taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa may nga uray awan tinatay. Ingka ije balay da ije laod Madama amalamlamayan ti isingsingirak. Agsasaro no lakit ti matayang. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumain. Ibagbagak laang ti pudno. Masuron ka, no adda matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanun to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no si kati madano na matulungan. Ay saan man atila matangtangab mo? Pagbilyan ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Anya. Adaw ti maragsakan iti imbangaw ni Marikuanang, apa nagtitinulaw. Ngem may saka kadagiti narigat kanong agbayad. Ay uray niya kung kunada adita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. Saan ka talaga makauawat? Hay, kaasi ka mo. Apay kumakasiyak. Naglalayngan nga mindagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Mapukaw ka kadeng? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamot ti mapukaw. Mabalin aya abalkuten ka iti ulos sa kaikalay di tasiraw. Saan nga itaw dawat? No si ka nga agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kendado mapaya masapsapol. Naamiris mo ka dahin ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Imbag, tanda kayo dito'y sangot ti Tersina, kukumaray. Itaman pa, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, Marikuanang. Kasta No ada ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Wait, Marikuanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anaawata kaw. Dasaya tanaawata mo, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pa'y lagbayad. At na ira na kwarta may. Iso amang tedak, iti pundo may, kanituyang kaw. Ang mga no, adan tumanan daksang gasa at ngagkasapulan iti tulong. Kahit awan ti maira na kwarta may, maray. Nasaya at dayta, Kabadong. No kasta ko maamin amin bro, di awan parikot. Maray, saan ka di ani Marituyang manang jerimwar? Wen nga rod, manipod naglako da itinatengda, kanayo nan arumwar. Ay, sabali mo't tigalad ni Marituyang. No adda kwartada, kanayon arumwar. Inton na ibos, ay anyangatan. Sapay saan pa'y adumagas dito tersinak, kaslaawan nakita na nukas di lumabas. Ket saan mo't asigod akas jayjay kumarita? At dalatamat pa nagbaliw ti tao Maray. Ay, Maray, agbaliw kanto nga tamag. Narigat, yagsasao. Ngam saan arumbang alipatan, dagiti sigod agagayam no addaman kwartam. Dakkel nga agpaiso ti maaramidan ti kwarta iti tao. Depende day ta iti tao, Maray. Madlaw ko akas likam dagiti sigod ako kumarim, tuyan. Amangan nga may no agpailibre da, wano umutang da iti kwarta. Ayun na yun day tangaramid mo. Gapotad da kwartam, saan mo idan nga amamad? Diya nga rod kayat nga umutang da. Apay ko mga umutang daking ka. Ang mga nod adupay ti kwartada, ngamsi ka.
Ngata, ha? Basta, sa anak pa'y amakilangan kadakwada. Siya pa'y kitdain ti mabayin iti kastangar aramidain. Apay ko maamabain ka. Awan mo't utang ko kadagita at tao. Kwarog, makitkitam ka day no sa dino ti papapanan ni Marituyang ijay ilay. Niyan ti mait. Kung namamapan ni Jay ilay, ita, damagam, noan niya ti papapanan na. Ili nga raw. San ka day antay? Ay, di nakman pilosopuan, Kwarog. Ah. Song batam kit di ti damdamagag. At damot nakita kakakadwa na pa ni ti restaurant antay. Ah, kasta ka day. Sugayam adi na kamin masango kan ni Marikwanang. Taadagayamon sa bali agagayam na. Agimon ka kaday antay? Ay, saan mo't? Mas daaw kamilaang kan ni Marikwanang. Tanagbaliw. Manipod na wadwadan tinaglakwan da kan ni Paribadong. Nagbaliw ka di mait ni Tata Badong. Saan mo't ang nagbaliw ni Paribadong? Isumot latta. At ka di trabaho ni Tuyang ijay ili? Awan mo tiyang mo, kapitan. Apay aya. Ay mas daawak ta kanayon arumwar. Aga sumay tipliti na amapan kun agawid. Ay, hun nga rod Maibusin atin naglakwan da itinatang. Diyak ko mamakibiyag. Ay naapaw. Maasi akin ni Paribadong. Kakaasing agbangbangkag. Ay, mano abulan na nagmula ka na nga si Kaso. Sakbay anagapit. Agpasugnod ka nung ngamin adagos ni Marituyang nulapdan ni Kabadong. Ang pampanuy-nuyan ng ti asawa na. Sayang tinagbanbanugan na. Kasano nga no saan anapintas ti sumarunong nga apit na. Oh. Ay, hun nga rod kapitan. Enteng, kasasaumsamat ni Marikwanang itay. Hey, win Ako nakabala ka dandaman met ni Tuyang. Tanay, kakaasi ni Paribadong. Kain kanayon arumwar ni Marituyang. Apay aya, apakasiknaram ti iruruar ni Marituyang. Ay nain ko awan kwartada, umay damanen umutang. Apo, sakpay matireng-rengen da, no awan kwartada. Sa bagay, no apay mat akas jay na ni Marituyang. Kasla nga ron nakabulos apagod nga aso. Sumanursor no adda kwartada. Ay, agbalaw to ni Paribadong. Agbalaw da kunak man laangan ang awan tugaya man kwartada. Ay, day tati na panunot ka. Kaasi ni Paribadong. Kanayon pa'y piman ijibangkag na. Ay, bareng tumurod ni Paribadong kat sitaan na ni Marituyang. Nagkapam ka day. Malumain. Naggapuak iti balay tigayim ka. Ay, saanin ang nasaya, teramid mo. Kanayon kamutin, arumrumwar. Ang mga manoy ni boss mo, ti kwartata. Gumatgatang akmat iti iyaw awid ka. Aglablabos kan Tuyang, Saanin nga umnaw, teramid mo. Manon tinabati ti kwartata. Awanan atang gatgatang kumat iti sidahan ta. Anya, awanan ti kwartata? Ini boss mo? Saan mat asisyak tinagsida iti nangigatangak? Manumalang ay tiginatgatang mo asindata. Manipod ita, tilangan pakitsindam, titid cooking ka. Naa, apay ngay, saan ka di arumbang asyak ti mangigam iti kwartata? Kuma, no mo nga idulain. Saan, mate? Tapag bulakbol mo, mate. Ay, sayang tinagbanbanugan ta. Nukas na lang, taramid mo. Warog, kasla saan kumat anakita ni Marituyang arimwar ita? Apay ka di antay? Rimwar siguro ngam ijay balay dalaang. Ijay ilay ti kayat ko asawan. Awan siguro kwartanan isuasanin pa ni ijay ilay. Kasta nga ta. Naibus nga tanti kwartana. Ngaminton addan tumanen kwartada. Kanayon tumanen arumwar. Ay, sa bagay. Talaga akas tati ugali day jay Marituyang. Itatawan kwartana.
Sigurado nga umasidagan kada kayo, antay. Awan maaramidan no kasta. No umasidag, alangan nga abugag. Nana, adda kamot dito'y waing nga aglablaba? Na, apayakas lanas daaw ka. Tiamok ngamin kat adda paskan ijay balay da kagawad. Saan ka ding agkumari kayaw? Anya ngay apaskan. Saan namot akasangay ita? Basta nakita nga adda ijay ni Kapitana. Adda video okay da. Kunak ano kasangay na. Ah, nangabang da ka di iti video ke? Saan ko nga amo no inabangan da, Nana? Madama nga miti panagkantada ijay ka. Kasta ka day. Ay nasapa ak ngamen apimanaw itay. Saan ko anangag nagvi-video kay da? Nay, gimatang matgayam ni kagawad iti video kinanday. Wun kwarog. Imbag apag video kyan no ada paskan. Kas kumaiti kasangay. Ay, ang mga no ipaabang na pa iti video kina. Pasa iti negosyo na dayta, kwarog. Amo matan ni Marikwanang, negosyante. Negosyantay, iso adina nasangot inakiasawa. Nagsao kamot, kwarog. Apay, sika, adang arud asawam. Nyanti mat, ubingak pa'y mata maidilig kinakagawad kwa na nga. Maasawaan ka pa'y nga ta, kwarog. Kabuteng munsamot ti babae. Ay, saan ko pa'y ngamin ang nakita ti kapisi ti puso kanday? Anong madanon to dayta? Ay, kaano pa'y nga dayta, kwarog. Dandanin nanday. Agbalaw kayon tao. Magnaak to iti altar akadwak ti rey na ti biyag kao. Namin anon anang ngagkukan ka dayta, kwarog. Maray, ada ka dinadlaw mo. Maipapanitian niya. Maipapan ka ni Marituyang. Diyak mo makitkitan arumwar. Dayta kumama ti damagak itay, Maray. Ay, naibos siguro ti kwartana. Isungawan aramaten na arumwar. Nalabit akasta. Kaguram ka di kumarita. Ay, saan mat, Maray? No umay manan makisarita kadata aka't kasarita talata. Un Maray. No ngamin tutupam ti madi nga ugali ti may sa atao. Kasla agpada kayon iti kababalain. Sige, urayon ta no umay makisarita kadata. Ikan sapay nakaluto iti masida. Altawain. Saan laeng amasida, awan bagas. Awan mo't maala amadengdeng di tabangkag tanabagyaw. Ay kating kagumatang Nagasidag di tatersina ni Marijuanang. Awan mo't nga rod igatang kaw. Day takit tay kunaking ka. No adda kwarta, kas kala milyonaryaw. Arwar ka arwar. Into no awanayin, kas kala marabutay na nakapupo dito'y balay. Ikaw mutang, no manigatang mau. Ay, mabainak mo't nga rod nga agpakita kadagiti kukumaray. Inkan ano di mo kaya ti mabisinan. Nabannaw kin mabisina kaon. Sikan ati mapan umutang. Anya, sikan na. No saan aga po iteramid mo? At dapay ko makwartata. Nana, apay akas kalan nakuteran amarabutit? Ay, mabisin kamain. Ngumawan pa'y mailuto basang. Agpapautang mat ni kagawad. Ingka umutang kan kwa na, Nana. Kababain mo't ngamin ti mapan umutang. Ay, awan ka de ti maipautang mau. Ay, awan Nana. Apay ngay amabain ka kat kumarim mo't. Apay ngay nga ron adi ka mabain kanyak. Ay sabali ka. Sabali mo't ni kumarek. Anya ngay tinagdumaan may. Takabain mo. Idinto tadi nakabain. Ay, mainsultuak saan, Nana. Ay ikwa ngamen, basang. Nabayag ajak napnapan di tatersina na, idi adda kwartak. Ay, nagalas mat gayam ti aramid yun, Nana.
Am-amuyo laeng no tiyempo ti rigat. Angam no tiyempo ti namay, gayo idam-am mo. Busing, nakihitak mo't nagsarita kayo kininana tuyang. Anya ka ni tinagsaritaan niyaw. Ay, mabisinda ka no ka ni tata ba dong. Awan ka no bagas da. Awan ka no ti iluto da, chef. Apay adi umasidag kadagiti kukumari na ngay. Mabain ka no, may. Kasano adi mabain? Kat nagalas gayam ti aramid na no saan nga agrigrigat. Mawata ko no apay mabain, busing. Gapo iti pride. Saan ngagpakumbaba? Hay? No siyak ti mabisin akot. Alim mo ti pride ko. No si ka. Agduma kayo mo't iti kababalain. Ay, imbag tasaan nga ungtan ni tata ba dong ti asawa na? Naanos ngamin ni tata ba daw? Ang aglablabos mo't ni nanatuyang. Saan ka de, chef? Nasa umaon, busing. Day tama, tinadlaw ka. Day baga kada kayo antay. Kagawad ko anang. Anya day ta, kwarog. Mabisin ka no dana natuyang kanta ba daw? Ang awan ka no iluto da. Nakaamuamot, kwarog. Nasao kanyak ni busing. Gaputa nagsarita da kininana tuyang. Ay, naibos nga tati kwartada, iso nga agrigat dad. Puutan nyo ti bagak. Umasidag matlaang dayjay no agrigat. Kasta mo't ti atap ko, maray. Awan mo't sa baling nga asit gan na kay. Di na nga tamaasit gan dagiti kanayon akadwana no adda kwartana. Kadwa na laang dagijay no adda kwartana. No awan kwartana, ay aday wandan ni Marituyang. Na, apa yun ba daw? Agpigpigurgar ka, Maud. Kanya tinararamid, Maud. Malamig na to yan. Nasakit o na tulog. Agkakapsutak pa yan. Ay, ipan ka ko may ospital. Ngamawa na pulos kwartata. Nasaan ka kung managbarayo mo yun ay? Ano kung makwartata? No awan gasgasat ka. Ang may sakan to ni Tibiaga. Ay, sana ba daw? Inak panawan. Ay, inak mangirimidyaw. Diyak kaya tiyag may sa. Karamitan. Inak umutang iti aramatan tama pa ni Diya ospital. Ay, napangaasiyo, Kapitan. Tulungan da ka dia. Anyat maitulong ka. Delikado ti sasaadin ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital ngam awan pulos kwartabay. Ay, mabit lang ta, ibagak ka ni Banang. Barang ada igdam na kwarta. Ay, Banang, umay ka ditoy. Apay ka day. Anya ti bagam. Ada ni Marituyang. Agkasapulan iti kwarta. Pautangam kanu. Ay. Itaman pa'y Marituyang. Pangaramatam iti kwarta. Ay, pangaasim ka di, Amaray. Masakit ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital. Agpautang ka man, Maray. Ay, adda kwartak, Maray. Ang amangan nukurang. Mala, mapanta ijaayan ni Marikwanang. Tapanayunan ta. Apay, kukumaray. Sinapsapay matimay. Ang kasapulan ni Badung ko iti kwarta, tamasakit, Maray. Pangaasim ka di, tanayunam ti ipautang ni Maribanang. Day talaga yan, Maray. Kumari da ka, iso adi da ka baybayan iti tiyempo ti rigat. Ay, agyaman akunay ka da kayo, kukumaray. Da kayo ti pudno agayam. Dumawat ak iti dispensar. Gapo iti kinaalas ti ugalayk. Napudno kami agagayam mo, Marituyang. Saan kami amanagimula iti sakit tinakam? Iso siguro aparparaburan na kayo lata ni Apo tama nagtulong kayo. Tuladen kayo man, agbalbaliw akaw. Ay, yawan pa'y makukwarta.
Awan pa'y may gatang iti si Deng. Kahit mang panunot ka iti pagkwartaan. Sa pa'y mabayag pa'y maapid iti mula tayo di bangkag. Kanon tupay ngay nga agsidata iti naimas. Ay katinton makaapit ka. Di santa pa'y nga ron nga agsida ita. Mang panunot ka iti pagkwartaam ita. Tapno makagatang ta iti naimas asidaon. Ay, yan niya ngay nga tangag paisaw. Tulungan naman nga agpanunot. Ay, unay tabuok mon, Inteng. Apay no kamot agpapukes. Kapitan ka ngam lampong kamay. Uray lampungat ta bagay ka. Anya abagay. Kat no kaslan na itayab nga umok tibilit day taulom. Sapay awan mo nalaing nga agpukis dito'y ayan tayo. Masapol ang mapan ije ili. Ay kat mapangka ijay ili ah. Adamot jay tricycle ni Kwarog apagluganam. Ay, unsa inak ije ilay, ta inak agpasyar. Ay, saan nga agpasyar ti papanam ijay ilay. Ah. Ingka agpapukes. Agur oray jay barangay holkan ka. Ay, barbarangay hol dita. Agpalailang kumamit datao. Tinabutusan, masapol nga agserbi asipupudno. Saan kat nga agpalailang. Di ka ka di mabain? Eh, apay nga mabain na kumangay kat kapitanak. Siyak at ipagbainan da. Ay, di ka man, Inteng. Nagtugaw ka aya, kapitan. No saan adagiti tattao tinangipatugaw kan ka. Nakitak mo't arimor ni Kapitan. Naglugan iti tricycle ni Kwaraw. Oray siya, nakitak mo't. Papanan na nga ta. Nay, Maray, sumungad ni Maribanang. Ay damagang taman no papanan ni Kapitan. Ay, Marituyang, ada kamot dito tersena. Umayak kumagumatang iti kapay, Maray. Ay nakitak mo't ni Kapitan ang naglugan iti tricycle. Ay, imbaon ko amapan agpapukis. Lampong ngaminan. Mayat kumaano at da barbershop diti kabildatan. Aywan, mayat nga agpaisaw. Adulakit day tagpapukais. Nabayag nga agpaiso. Ngam awan nakapanunot nga agpukis ditoy. Ay, adan to barbershop ditaw. Sigay, innakaw. Na, ni, pimanaw matan. Anya nga tati kayat asawon da di apa nagkatawan sa pimanaw. Jakmet nga rod maawatan, Maray. Imbag ta naabutan ka dito'y balay nga agkuy-kuyakoy ba daw. Apaya, kanya kung matipagsayatan na. Nakitak ngamin ni Kapitan Anagudong. Mapan ka no agpapukais. Apay ko man, numapan nagpapukais. Napanunot ka. Ano adda barbershop dito'y bumak nang ti barbera. Awan mga ti makapanunot. Masapol ang mapanda ijay ilay, tagpapukis da ijay. Nagkapsot kan ba dong? Ha? Sikat ti mangibangon iti barbershop. Adda kwarta nga indulin ka. Gumatang ka iti karteb ken razor. Ngam, jakbit amo ti agpukais. Ay kat praktisem Apay nga iti basketballista. Amuna ay adagaw sa tag-basketball. No di na pa'y prinaktais ngay muna. Mayat matipukis yo, Kapitan. Bagay yun lang unay. Imubing kayo pa Ay, imubing ko nam. Ay, mano atawan, ti naikat atawan ka. Mabalin ayamot ang maikatan titawan, Kapitan. No kunam nga imubingak. Ita, kunam asaan ang maikatan titawan. Tilangam laang ti imubing, Kapitan. Ay, ada pa'y nga tamaalilaw iti kinataar ka. Ala, anya ang maalilaw, Kapitan. Apay, saan nyo akabutang tibalunat? Kun naklaan. Ang mga no ibangam ka ni Nanang Babanang. Ay, agong gato ba na? Nay, nakasukat ka mo ba daw? Papanam? Saan aya nga imbagam ngay naggumatang iti karteb? Resor, tagpukisak dito'y kabildatan. Ita ka din ti papan mo jay ilay.
Sigay, tamangirwarak iti paggatang mau. Madanak mo't langay iti trabaho. Saan lang ani parenteng, ti daw awatan na nga honorarium na. Una, tapno adamot pagkwartaan ta. Hay, magatang kuntumitang ti kayat ko agatangan. Motoy nga rodan, ti paggatang ka, tinakaw. Siguradom arraysor ken kartib ti gatanga, ma? Kita niya kumapay nga, ti katangay. Inteng, nakitam ka din ni Pari Badong ijay ilay? Pare Badong kunam. Apay nagudong ni Pare Badong. Awan mo tinakit-kita. Dinamag ngamin ni Marituyang no papanam. Na nakita nakakano alimugan iti tricycle. Ha? Apay nga adamagan na. Anya nga iti imbagam anapanak. Imbagak nga ingkag papukis. Idikwan, nagudong mat ni Pari Badong. Anya kumat nakakaskas daw nga no nagudong ni Pare Badong. Sabali ngamin ti katawan ni Marituyang. Idi imbagak nga awan ngamin ti barber shop dito kabildatan. Apay akatawaan na nga. Anya nga iti kayat na asawan. Dayta nga rod ti nagsiddaawan me kan ni Marikwanang. Nay, naglampong day tabuok mo, baraw. Inton malam sumangpot ni Badong Kaw. Umay ka agpapukis ken kwa na, ah? Ha? Agpukpukis ka din ni Tata Badong, nana? Ay, wen, baraw. Iso nga umay ka agpapukay, sa? Ay, umayak tuman nga rod, nana. Jakmat ngamin makapanijay ilay. Nangina lang nga ruden ti plitay. Nangina manen ti bayad ti agpukis ijay ilay. Agpaiso day ta, nana. No agpapukis lang ti gagaram ijay ilay, gumastos ka pa eh. Iso nga iyawis kaw, adito'y kalaangan balay nga agpapukais. Mabalin ka day, mga awisak pa iti kadwak nga umayak papukis, nana. Ay kutuan na baraw ka. May mayat kit di no ado kayo nga agpapukis kin ni Badong Kaw. Imbag ta simbangput kan ba daw? Adan na bagaak nga umay agpapukis inton malam. Agsagana ka, tamangan no ado ti kadwa na nga umay. Ay, adan nagpapukis. Ay, nagsayatay. Mausar ko mudlangan, ti resort, ken kartib kaw. Kabarbaro ko naman. Inton malpas da nga agpapukis, singirum ida iti husto, ha? Ay, kitwa na. Kakaisuna nang ina ti kartib, ken resort. Hey, mangruge inton malam. Agawatan iti kwarta a bayad dagiti agpapukis. Wain, inton kuan, mangikabilak iti karatula di tabatog. Badong's Barbershop. Na, Ina. apay asikalaangay. Ha? Pati sakmet tasyak tinakapanunaw. Badong and Tuyang's Barbershop. Kasi Malayo na yun. Kastanto ti surat kaw. Kalpasan na, ikabil kaw di tabatog. Umayak man nga rod agpapukis, Tata Badong. Ala, agtugaw ka, tayo rugi kon. Sige, tapagandare kon da ito di kuryente, arisar. Imbag man ta nakagatang kay iti kastam, Tata Badong. Ay, kitwi na. Barbero ang harap. Sige, tayo ipadalan kon da ito di kuryente, arisar, di taulaw. Nini. Apay nga Tata Badong. Ha? Nangat nga tumatitibangir. Nangat nga to eh. Ay, aguri ka man, takita. Oh, kita mo. Si Mikalbo di tabangir, oh. Di tabangir kat atatid daw. Ay, una niya. Ay, aguray. Dahil parihok. Tapno agpadpadada. Nini. Apay nga Tata Badong. Sa bali mo ti panang pukis mo. Aguray ata. Nakpay basit alayan di kartay. Madinsamot ta just na ito arisora. nalpas ka da, hindi pukpukisam. Aguray, tanabati gayam ti kartay dito uneg. Itarimaan kaw. Ta medyo bangkeng. Na, nagpraktisam samot ti buok jay damo a pinukisam. Ay, kaslakastan na. Bangking pa'y nga rudeng. Apay ngay abangking ako nam. Madinsa nga ro jay resor. Madi jay resor, wano saan mo nga amo nga aramatan. Practice nga raw. Sige, tinak ituloy apukisan day jay.
Sa bali mo tata. Kartib ka matla kartiban. Saan ka ako manuti Kin sumanaukan to, mate. Anay ko tata. Nakartib mo tilapayag ko. Ha? Anay ko. Kuti kan tubod ako, tay. Kung nakasaan ka nga kukutay. Saan mo nasamot ka mamuti agpukis? Bangking lang arudan. Inraman mo pa kinartib tilapayag ko. Ay, inakman langan ipatariman iti sabali na iti pinukisam. Nagalas. Anya na alas. Gusto, mate. Bagay mo to pa tapo, guys. Anya bagay kat bangking mate. Si Mikalbo iti banger. Agbayad ka nga raw. Sa payawan pa'y buwinamanok itang aldaw. Apay ko mga agbayad ak ngay. Mangted kakit di ay iti paggatang ko iti agas iti lapayag ko akinartib mo. Sikat agbayad ta pinukisan ka. Nujay kay iling nga nagpapukis. Agpasahe ka pa'y. Nangina ti pasahe kang papukis si Jay. Ninanatuyang tinangibaga nga umayak agpapukis. Kunak no libre. Adaya mo't librita. Sikat ti mangted iti pagpaagas ko. Ay agkita tayo di barangay hall. Iti sangaw ni Kapitan. Apay day tabuk mau. Anya tinararamid mau. Imbaga ni nanatuyang agpapukis akin ni tataba daw. Napanak mait. Di namot gayam amot agpukis, chief. Ha? Apay nga aputam talapayag mau. Inraman akinartib ni tataba dong, chief. Napingasan ba shit? Sing-singiran nakit din itinangina. Kat saan mat ahusto ti panagpukis na. Anya? Nagpraktisan ni tataba dong detang ulam. Kunak namin no muna, chief. Inanatuyang tinangibaga nga agpapukis akin ni tataba dong. Kita man day talapayag mau. Ha? Napingasan mo't ngagpaisaw. Awagan da ka ita ni tipingas. May ka din yung pinukisa dito, maray. Pinukisam. Apay, amom ayat yung pukais. Ay, kitwo na. May nagpapukis di tao. Idinalpas, di nakikayatan, tagbayad. Urayag, ang mga numay dito barangay hall. Nagtulag kayo kaday, nga umay kayo dito'y barangay hall. Wine, imbaga nga, kita kami dito. Awampay mat imay dito'y. Di urayan ta, no umay. Kakaisuna ka, barbaro, teresor, king kartibgaw. Di nakikayatan, tagbayad. Nabanugak pa yung mga nagpukis king kuwana. Agdan samot la ako makalugong kagawad. Lakwan nakman. Nay, aguray ka. Anya nga'y tinapasamak di tabok mo. Kanapay nga aputam tilapayag mo. Kinartib ni tataba daw ang kagawad. Anya? Impalubos mo akinartib na tilapayag mo. Pukisan na. Inraman na mo to na kinartib tilapayag ko. Amo ayamot ni kabadong nga minti agbukes. Isumot ti ko na ni nanatuyang kagawad. Nadakat kasta apo kisan, bangkeng. Singiran na kid din itinangina. Saan mo't nga ro da husto ti pukis na? Ay, iso agumatang ka iti kalugong, tapno malingdan kasta ka day. Wain kagawad. Agkita kami kano dita barangay hall. Sumunga tayo, ti pinukisa. Kagawad, nakakalugong mitay. Ay katurayan ta Tadamagak man, wanya ti husto na pasamak. Apay, adi na kabinayadan. Haday tangag paiso ti lukaw. Umayay. Kagawad, anda ka din ni kapitan. Adda meeting na ijay ilay. Isuasyak ita ti adda dito, ibarawk. Kagawad, kitaan nyo man, nurumbang agbayad na kinitataba daw. Itag man tapukis mo. Pukis ka di dayta, wenno. Nagayaman laing. Isupay kit di tirumbang agbayad takinartib na tilapayag ko. Igatang ko iti agas, tinasugat alapayag ko. Napingasan ba't ngagpaiso tilapayag mo, barawk? Ay. Ingkay pakita iti doktor dayta, tama nga no aging piksyon. Masapo lamang tad ni tataba daw kagawad. Paggatang ko iti agas. Rumba nga ikam ni Doro iti paggatang na iti agas, pari ba daw? Ay, saan ko mga inggagara akinartib? Kagawad
Kayat mo ka day, pingasan da mo, tilapayag mo. Ay, sana. Diyak kaya tagbalin na pingas, kagawad. Matlagayam. Agyaman ka, tasan asika tinapingasan. Ah, Ken saan ka man ngamin nga aging pupukis, ket saan mo matgayam nga mo ti agpukis. Awan to ti umayag papukis kan ka. Tamudan ti napasamak. Di mo matgayam amo ti agpukis. Tuyak, mangtig kay iti gatang di pinukisak iti agas. Napingasan, tilapayag na. Anya? Ay, saan lang arudan na nagbayad? Isupay ti ikak, iti igatang na iti agas. Isutimbagan ni kagawad dalmasyaw. No di mo kano kayat ti agbayad, pingasan na may tilapayag mo, tapno amanaws. Ah, ay sos, jak lakit di kaya tagbalin na pingas. Sinalbag kiday, kunak no pagkwartaan, at damot amapukawan ti tao. Naggastuan pay. Gusto ti ko na ni kagawad dalmasyaw. No saan nga amaw, saan nga ipapilay? Si kanto mga men, imbaga magpukisak. Ay, madingag pay sa uno saan nga amaw. Taisaw ti pakaisag makan. Maray, ibagam tuman ka ni Marituyang a dumagas di titersinak, no, makitam. Nay, apay, saan kayon nga agkit-kita, Maray? Saanan, Maray? Sipod idi impakitak kwa na dyan nagatidog alista anti utang na. Saan mo tin nagpakpakita ditoy? Ay kat mabutangan Kasano aya kaatidog ti utang na dito'y tersenam? Ay no ararigan sa nga kilometron, Maray. Nagatiddugan? Ay kat talaga ang mabutang nga agpakitakan ka, no kasta. Iso nga ibilbilin ko kan ka, Maray, nga inton makitam ni Marituyang. Pakibagam man lakan kwa na nga umay ditoy. Sige, Marikwanang. Ibagak dayta, no umay ijay balay inton madamdama. Nagpariir lakit din ti umay agtugaw dito'y arubayan niyaw, Maray. Impaaramid ko ngamin kan ni enting dayta atidog atugaw. Ta umay pagtugawan, dagiti kayat na nga agpariir. Akasken ka. Ay, makarelaksak ka talaga. No adak dito'y arubayan niyaw, Maray. Apay mat anak ko nam dayta. Apay, saan ka ang makarelax ije tersena ni Marikwa nang nga ayuyang mo? Anyamot ngay dayjay abak. Na, kaguram itanjay kumarita. Kasano ajak gumura, Maray, naglaing agsingayr. Ay, wan. Imbilin na kanyak, ano makita ka? Ibagak, amapan ka agbayad. Na, kita imbilin na payan kan ka. Kasano? Saan kamot kanon nga agparparangkan kuha na? Kita ti kinaalas ti ugali day di abak. Tatila pangibilbilinan na. Kat no nagatidog magayam ti utang mo. Ay, makaungetak no kastalaang. Na. Ad-addan asa anak nga agpakpakita. Sa dinoy at tinagdapan. Di tabalay da maribanang. Apay nagnakapay lang di talikod. Kit naglawa di takalsada pag naam. Makita nak nga ruday di abaak ako, Maray, kat singiran nak manun. Ni kumarim ako hanang. At dapay aya sa bali ako, Marik, analay nga agsingayr. Isulaang mag... Ay kating ka makisarita ah. Ay, jakla ugali ti makisarsarita iti baak anasungay. Ay nukas talang tugalay, magginura kayo ah. Ay, uray pay. At damo dita ni Kumarik abanang. May mga mayamot yung utang mo. Mailam mangak dayja ako, Marik, akwanang badong. Nagado dita mabalin ko paglamangan. Apay nga ta. Saan matan almablabas ni Marituyang dito'y kalsada? Itay ko pa'y apadpadaan ang takasarita ko, ma. Ninanatuyang, ket no naggapo di tabalay ni Antibanang. Wan, isungarod apadpadaan ak dito'y kalsada. Saan mo na maure alumabas dito'y kalsada, kagawad? Ah, Gaputan nadita abandan eh. dita karutan? Wang, dita tinagnaan na nagawid. Ay, talaga nga ilemlem mga anak ah. Apay nga minaya, kagawad. Sing-singir nga rodyo utang na. Saan mo ama singir ni nanatuyang?
Ket no nalaing aglemeng dayta. Ay, saan na mabalain? Ipabarangay ko. No saan nga umay agbayad? At danto manin maipabarangay abakait gapo iti utang. Pay, di ka mabait, tuyang. Pagbay na kumangay. Dayta, utang mo kini kumari makwanang. Imbis sa mapan mo bayadan, ilamlam mga kiday. Apay, amin kayo, day talaki din, ti kanayon nyo nga ibaga kanyak. Makauma kayo. Kitpud no mga men. Ay, iturog ko man langag. Ay nasayaan, mate. Wan, tapno malipatak day tanga utang. Di mo liplipatan ah. Numakaring ka, agluto ka na dagaws. Kabadong, mapan kan samot iji bangkag mo. Wen maray. Kahit ni Marituyang ngay. Kaya nakanuti maturog, maray. Ay, aginanamot ah. Wen ah, tapno makainanamot amang pampanunot ka dagiti utang na. Ay, wen gayam. Nadakamat mo matlangan ti may papan iti utang. Mabalin ka di nga ipalagip mo kenkwana, ti may papan iti utang na. Kanayon ko nga ibagbagaday tamaray. Nga umay nabayadan, ta nakababayin king ka. Ti problema, saanan nga agpakpakita kanyak. Ay, pasensya amlatan, mare. Mabain nga, main. Awan mo ti rumbeng apagbainan na. Umay atag sarita kami may papan iti utang na. Mayam, mare, tay baon kontaw. Aw, kagawad. Nakapanimid ka mo't di talamisaan, Mau. Ay, pampanunutak nga men, no kasano asingirek ni Marituyang. Apay panunutam kat kumarim, mate. Ay, saan ka minsan nga agkumari? Ta saan mo ten nga agpakpakita kanyak? Kaya't mo asawain. Talaga alikliklikan na kan. Wen kwarog. Dinan kaya ti makisarita kanyak. Pagsaritaan nyo lakumanday ta. Saan yun nga idanon iti barangay? Kasta ko maa talaga ti kayat ko ama pasamak. Mahala day ta itinasayat asaritaan. Hey. Iso asaan mo kumaunay a panunutin day ta abanag. Hindi na pa nakikibangkay. Nakaturog dahito ato yan. Aging gaita simang petakan, nakaturog pa lang. Ay, sana mabalin dahito yan. Naskin aringat. Hoy, tuyang! Magiling ka! Mano aya, je utang ko, maray. Ha? Agsasaumay. Hanggang nakakidam. Ala, bayada ko, tapno awan makunkunam. Ay, agtagtagainap. Ay, ringa ka, tama pa naglutaw. Hoy, tuyang! Agiling ka na! Ay, anay. Apay nga kidil ka. Kitsan ka magayam nga giling? Apay arining nak. Si Mang Petakaw na nagapoy di bangkag, kit mabisinak. Awan pa'y naluto mamakan. Ay, inturog ko. Tapno saan kon apanunutan je utang ko. Ngam natagtagainap ko maglata. Makitam dayta. Dayta ti pamanagnag asaan mo amay tarayan dayta nga utang mau. Urayan niya pa'y tararamitan. Ay, dandanin Maray. Dandanin maibus ti pasensya ka ni Marituyang. Mapankunto at talaga ipabarangay. Ay, ipagpagapom lakuman iti panagkukumari tayo. Ay, saan ama balain? Imbagmat kuman o may makisarita. Saan pa'y nga may nakisarita, aya? Saan pa'y nga road? Ay, talaga ang mabutang. Ti kunam kit day, ay awan babain na. Nagpuskol ti rupa na. Kat bareng umay to agbayad ta saan la asyak ti mangibagbaga nga umay agbayad. Kinasarita nga tan ni Kapitan. Wen, kinasarita na dayjayan, mare. Ay umay to kumangarod agbayad iti kabiitan na panawan. Yang ay tararamitan. Di ka pala maturog. Maturog ta na. Ay, jak kaya ti maturog. Matagtagainap kung tumanan ni Marikwanang nga agsingsingay. Kita niya ngay nga ruting karamidan. Uray iti tagtagainap ko. Agparang lata ti rupa ni Marikwanang. Kahit nakaisa mo no nakakusila. Kas lang umernnger alyawn. Ay sas, nakamamakarupa no kasta. Anya ngay taramidak ba daw? Ay kating kagbayad din Hindi pa ngay bagbagak day taking ka. Ikanak man nga rod iti pagbayad ka.
Tamapanak agbayad daon. Itaman day ta. Siyak pa'y lang mo timang ti pagbayad mo. Ikat baybay amlat tangaruden Akanayon ko matagtagainap ni Marikwan ang agsingsingay. Anya nga taayat ti pagsarsaritaan da kwarog kun pariba daw. Apay, pati dayta, pagproblemaam. Una, tay da pa'y nga agsarsarita. Kay, adda nga rudnas ka na pagsaritaan da. Apay nga inayaban ni pariba dong jaglaklako iti ice cream alakay. Ay kat gumatang da. Sapay didakmot ayaban. Ay unay kan. Amin lakit din kat madilaw mo. Ay sus, gimatang dan. Ayabamot tagumatang ka no kayat mo. Numabalin ko mati utang ta utang. Eh, ay. Di nakitaan iti kasta inteng. Tauray siya kat awan kwarta. Ay sus, pimbanawon jaglaklako iti ice cream. Kay, apay nga rod makasangsangit ka. Kahit ko nga ron ti ice cream. Na, ay agtal na ka man. Kas kalaubeng. Hay, awan nga rod igatang ta. Ice cream ko ba? Ay, agyaman nagtatabadong Taing gatangan nakiti ice cream. Pinautangan na gaya mi ti kwarta. Kat kunam mo ta ka sa pulan nyo kininana tuyang. Pudno day ta. Dayto nga pautang mo kanyak. Pagbayad mo't lang ni Nana Matuyang kini Marikwanang. Amok analaing kang agbayad iti utang, tatabadaw. Siyak pa'y muti ko na, kwarog. No binayadan lang iti utang, siyak ti number 1 akalaingan ngagbayad. Kunakon kay. Isuasan ka madanagan, kwarog. Apay kumamadanagan nak. Agbayad aktuking ka. At danto pa'y porsinto na. Wow! Wen, siyak ti magpanagnag ang nagbayad kan iti nga kilometro nga utang mo kan ni Marikwanang. Marituyang. Nakita mo, Maray, nga inyawat ko kini Marikwanang di kwarta pinagbayad ka. Wen nga rod. Nakita mo't Maribanang abinilang ko dyan bayad na. Nakitak, Mare. Kat, anya ngay itanti mapasamak. Ta nakasirseryoso kayo mo't adwa. Kasla dalat ta sakit tinakam yo iti tunggal maysa. Siyak, awanan ti sakit tinakam ko. Sika ngay, Marikwanang. Siyak, awan mo't den sakit tinakam ko. Ala, aglin naman o kayo nga rudan. Anyang aglin naman no asasaw, Maribanang. Jakla kaya ti makialamanaw. Ay oray siyak. Na. San nga uso para kanyak dayta? Ay, no kasta, aging ginura kayo pala. Ay makakatkatawa. Oray siya. Tagkat katawa kayo matan adwa. Ay kung makipagkatawa ka mutin, Amaray. Ay katuan ang kakatawa tayo nga rudan at alo Ang kukumari tayo manay. Ay, uray la si makitichan ko ang nagkatkatawa iji tersina ni Marikwanang. Kahit mayatay, nakabayad kan. Una, iso nga rod anaragsak kami manen nga kukumaray. Kalpasan ang nagkakatawa kamay, nag-iinistorya kami manen na. Kasta matisigod nga raramidin nyo Mayatan ba dong? Saan na kun akagura ni kumarik akwanang? Kain saan mo mutin nakagura? Ay saanan agkumari kami manen. Siyak ita, tiyag problema. No kasanok ang mabayadan ni Kwaraw. Ay kat si kamutan at agpanunot iti dayta. Di nakiramraman. Anya, kalpasan na tinulungan ka, saan mo nakayat na may raman? Kaya't mo asawan, nagmaymay sa aklaan, nagbayad. Warog. Anya aya ti problema. Matulungan nak nga ta, antay. Ay katuan, apay kit din asaan. San mo't lang agbayad din ni tata badong iti utang na kanya kantay? Ha? Imutang kan ni pari badong. Ay, apay apinautangam. San mo't ngagpakpakita kanya?
Kat no nagrigat asingiran day ja a tao. Intun kwan, inakladanugan ay, tadi mo't lagbayad ay. Ay, Badong, agring ka. Badong! Ay, Ho! tagainap lagayam. Kunak nupod now. Na, unay ka ti panagkalinduo sa mon, Badong. Natagtagainap ko. Imay dakano dinanog-danog da parinting kang kwaraw. Ah, ay na mapasamak dayta no saan kang agbayad iti utang mo. Nagmadin na tagtagainap dayjay. Dinanog dakano dito'y muging ka. Hindi kwan, dito'y abagak. Hindi kwan, pinabuksitan nak ni parinteng. Eh, talaga nasakit ah. Ay, wala. Nagsakit nga rad. Kalpasan na. Kinugtaran na kano ni kwaraw. Ay, sos, talaga a pinagtinulungan da kan no kasta. Anya nga tatirumbang nga ramiday. Ang mga nupay-pay sundak nga may danog-danugan dagita nga gulitag. Gapulang iti utang ka. Nagbayad kang tatabadaw. Ay, sus. Makaungungit sa amot ni Kwaro kan mare. Agtugaw ka, Kwarog. Imay dito'y barangay hall ni Kabadong tapno makisarita kan ka. Kiti sumait. Ita, kasla kaya na mutin na danugan ni Kwaro mare. Mano aya ti bayadam, Kabadong. Umaya nga ron makisarita. Ano mabalain sa anak pa lang agbayad ita. Saan ka nagbayad? Ay, makaungat ang katalagan. At dapat tuloy na dyan ibagak. Kat, anya tituloy na, Kabadong. Agbayad ak. Inton makaapitak, jay mulak anatang. Oh, kasta ati makisarita. Ngamnay, tong palam day ta nga imbagam, Kabadong. Ay, wun maray. Tung palak. Ang saan kayo magkumanga agpakpakita? Ay, jay tag-tagainap ka. Tagtagainap, tatabadaw. Ibagam tuman kan ni Marito yang adumagasto dito'y tersinak, maribanang. Taapay, Mare. Di mo kunaan nga adamanan utang na asa nga kilometro. Awan, paumayom laeng at agkakatawa tayo manan. Ah, day talaang, Ketuan amaray. agkakatawa tayo laang, ngam awan mo't katkatawaan tayo. Kat no nagmayat. Naragsak ti agikin natawa, maray. Panagkiking naawatan ti kasapulan, tapno naragsak lagta ti panagkakaaruba.